FM. Arakaini pekutenda kukuru muri Zimbabwe kapsana kwatanga tiri kuita kamukati mechinechi chirongwa. Chirongwa vemukanga FM asungura top 10 apa tinenge tiri kuchaya ngoma ateikwekanisa. Avayembi vesungura kave mukati mwendau yechipinge. Asakarika tiningire kuti zvanga zvakaema seika akubva patatanga chinechi chirongwa. Number 10 apakaema ipona Richard Dzamboramba imba ine ngoma yakazwi Amugoma na John. Number 9 pana Elton Jani ane ngoma yakazwi Godobore. Number 8 apana Gadzirisa Imupotchi ane ngoma Zino Irema. Number 7 pana Pony T ane ngoma yakazwi Yanda Ere. Number 6 apana Joseph Mupisa ane ngoma kuchona John. Number 5 apana Taumwanyisa ane ngoma Status. Number 4 apana Fax Fire ane ngoma Zino Irema. Number 3 apana King Giza ane ngoma Kanyi Kwengoma. Anto maemera zvakaita yanditika arakaita chihamba katione kuti zvakaema sei. Apa number 2 apo tione kuti panani nyamashi uno wanditi tizwe kuti zvakaema 1 Number 2. Eleni Sokisi andi akadesoka kumira pana patu nyamashi uno wanditika apa kini mukendereve mukanga FM asungura top 10 apana akamuremera nditi akasomupisa pa number 1 pa akadai kutora mwedzi inokwada kuita mishanu itungamira ipapa nditi azvitsineregaiti nesusu pa predict and win atione kuti zvakaema sei andiani aripo atiri kundoona kuti apane mwadhiati iyo Ellen Sokisi number 2 na Matwai akubva kuna Mai Owen arikaitika makorokoto makuru kuna Mai Owen avakwanisa ivo akukunda avakwanisa kuwineka akufembera aiwa ngotsvakaika akata dzacho amubve maita Godobori apokoza kuna kufembera kwakadai soka avabva vabaya vadonongodza pemene akuti number 2 pana Ellen Sokisi nditi. Thank you so much zvinotendwa izvaditika. 4 minutes to 8 o'clock ndopakamira nguva dzacho pakini mukendereve mukanga FM kwakuenda kwamvura cheka makumboka kwechirongwa chinechi asakarikaini pekutenda kukuru muri Zimbabwe apesana kwatanga tiri kuita kubva panatanga chinechi chirongwa achiri chirongwa chanatanga kana nguva dza 10 minutes past 7 achirongwa chasungura top 10 chirongwa chavanenge muri kupuwa amusi wemuvhura wega na Dr. Dube achiri chirongwa chiri kusimudzirwa kakarina baba Simon Vatinyarare vanenge vari kupa ivo minutes anokwana kuita 72 minutes Connect Voice Bando apa muterere wega anenge afembera kuziya kuti number 1 pakaema 9 kana kuti number 2 pakaema 9 nditika kana unenge afembera uka unenge afembera wacho akawina asi zvaita Mai Owen apa unobva waita mukana kokwana 72 minutes apa basa imwe Vatinyarare vanowanikwa apa shop yavo iri opposite Siga Photos apa ne Green Door anitwa slide apo aya yanditika arinofurwa richikwidza kudai so kwete edu atajaira arinofurwa richikwidza kudai so apa ndeito semapatsi mabhasikoro nemamwe mapatsi ezvekurimisa kudai ngemapatsa miromo yemageja zvinenge zviripo pona apa nditika amufela pakati awakomeka kwaleyo asisine muri Zimbabwe ka arakaiti ningire tsutsu kuti number 1 apakaema 9 agenda kuti kule vakutotsva maharura izvezvi ngekuda kuzwa kuti ndiana wakaema apa nditi atochizosara teichipedzisa kuchaya ngoma inei akuti tinase kuzwa kuti zvinodityo here. Number 1.
Stanford Muchaneyo Anti adaesoka kubuda kamera pa namba 1 Nyamasuno areka inditi magorokoto makuru hakuna Stanford Muchaneyo angekukunda ka alasitema ngari pa namba 2 abadi Nyamasuno wabuda ari pa namba akwani chaipo atopa ngari kuwawarira ipa papa asakatiro tena kuti wasikanika arakati ningire pa predict and win kuti kune vavotera here Stanford Muchaneyo tiri kunzona isusu kuti pane ati number 2 apana Stanford Muchaneyo apa saramba apa ateni ababa chanya kakari vati futi number 2 pana Stanford Muchaneyo asaramba apa amunongora pameyedza nditika apari pa feja unobva wanonga chipepa chinenge chakazoenda kwaatete ombondo pangwa arakaini pekutenda kukurumura Zimbabwe wabisana kwatanga tiri kuta mukati mwechinechi chirongwa asita nifa dzitube kana Dr. Tube angatisanganika nenguva za 10 minutes past 8 atakupinda amune chimwe chirongwa.